sta bili prvi dve njegovi danes. Takole Campasso, Prepelič. Dobro podaja Prepeliča do Randolfa, no in Anthony ni šlo. No, potem pa Zid, pa dvigne roke, pa stvar še. Košar pristopil, mislim, da nogo vse še. Pa tudi en skok še v statistiki. Prepelič bo sedaj metal za 3 trojka Klemna. Klemen Prepelič tudi vse 4 proste mete je zadev, 2krat uspešno podal, izgubil sicer eno žogo, ampak indeks 12 je trenutno največ, kar je zmogel katerikoli od košarkarjev, ki je prišel na parket. 9 točk torej za Prepeliča, 5 točk je dosegal Jeffrey Taylor in tule jasno posledično Klemen tudi v prvem planu. Tiene pinta de que vamos a ver un primer cuarto de mucha energía en el Barcelona, de Jaka Blasic. Veremos si también hace Pangos. El pase, el extra también de... Bueno, otro más de... Eran jóvenes, no, también jugaban bien. Atacando por la espalda. Si Barcelona termina... Blasic. Sigue acribillando a rebotes el Barça Tecniconta. Blasic y hacia abajo a 2 manos.